Tere kõigile! Здравствуйте всем вам. Ja eriti suur rõõm on täna tervitada kõiki emasid Всем матерей особый привет сегодня. Всем матерям ja vanaemasid. и бабушкам. Ja see on teie päev. Это ваш день сегодня. Ja nagu ka lillede hulgast võib näha, И видно, что тут цветы. ja et see on üks päev, kus siis me saame olla tänulikud emade eest. Это день, в котором мы можем быть благодарны за матерей. Aga ma usun, et mitte ainult sellel päeval, Но не только в этот день должны быть благодарны. et me saame emade eest olla tänulikud igal päeval. Мы должны быть благодарны за матерей за каждый день. Aga lihtsalt üks eriline päev on siis võetud selleks, А et просто seda один tähistada. особый день взять сегодня, чтобы ударить это. Ja mul on hea meel, et täna me oleme koos siin mitme rahvusega И сегодня здесь многонациональное место. ja meil on üks Ukraina vanaema oma abilisega teinud ka Здесь и borsisuppi украинская бабушка со своей семьей нам борщ приготовила, украинский борщ. ja et seda ma juba sai teada saladust, et borš ei ole supp, Я уже знал, что этот борщ это не суп. et borš on borš. Борщ есть борщ. Ja me üheskoos saame ka pärast olla perena koos И вместе можем быть как одна семья быть тут. ja olla ja rääkida üksteisega ja И jagada быть oma и eludest общаться между собой. ja toetada И üksteist. поддержать друг друга. Ja kindlasti täna väga paljudel Ukraina emadel ei ole kerge Конечно, очень многим украинским матерям нелегко сегодня. ja nende süda nutab, Их сердца плачут. aga me oleme koos teiega Но мы вместе с вами. ja toetame teid И мы поддерживаем вас. ja palvetame teie И eest. молимся за вас. Ja kui me mõtleme sõnale ema, Если мы думаем на слово «мама», siis ma usun, et meil kõigil on väga erinevad tunded. я верю, что у каждого есть разные чувства. Nii nagu me oleme kõik erinevad siin, Как и мы все разные тут. meie emad on olnud ka väga И наши erinevad. мамы все разные. Mõnel on olnud ema У некоторых были мамы, ja võib-olla mõnel ka ei ole у olnud некоторых, ema. может, и не был мамы. Samamoodi kui isaga. Так и с отцами. Siis kui mina enda poolt võin öelda, Если я могу от себя говорить, mul oli väga hea ema. у меня была очень хорошая Ta мама. oli pärit Komimaalt Я сам родом из Коми, ja ta oli tõesti avatud südamega kõigile. и она была открыта для всех. Ta oli hea ema Она была и мама ja хорошая, veel parem vanaema. еще лучше бабушка. Mul on vend ja mu õde У меня и брат, сестра. ja nendel on kõigil palju lapsi, У них много детей у всех. aga kõik lapsed võisid alati vanaema juurde minna. И все дети могли быть у бабушки одновременно. Vahest oli nii, et ta oma voodisse ise ka ei mahtunud Иногда так, magama, что она даже сама не поместилась в кровать своей, полно было внуков. nii et tal oli süda kõigi jaoks Она была сердце для всех. ja alati olid kotid toitu И täis, kui me всегда ära было полно läksime. пищи, там мешки, холодильники. Ja tal oli ka üks selline huvitav, võib-olla tema rahvusest siis lähtuv, И исходя от его нации, et meesterahvad, kui näiteks mina läksin koju, была такая как привычка, или если мужчина пришел домой, я, например, siis ma pidin alati sööma tema tehtud toitu. тогда я всегда должен был кушать от нее. Et kui ma läksin koju ja ütlesin, ma ei ole näljane, Если я пошел домой, я не голоден, siis ta sai väga тогда она pahaseks. сердилась. Nii Если не кушаешь. nii et ma olen väga tänulik oma emale, Так что я очень благодарен за свою маму. ta on juba koos taevaisaga seal. Она уже на небе, уже с Богом. Ainuke, mida ma nii tihti nagu igatsesin rohkem, И вот что я вот скучал на самом деле, oli see, et tal oleks olnud rohkem aega minu jaoks. это было то, что она имела бы больше времени для меня. Nii nagu naised sellel ajal tavaliselt, ta ka tegi mitu tööd korraga. Как и дети, как и женщины в то время, она делала несколько работ в одно время. Все работало. Et ta töötas palju Она очень много работала. ja siis tal jäigi aega vähem meie И jaoks. тогда у нее было мало времени для нас. Nii et aega oleks Так igatsenud что вот rohkem, время хотел бы больше быть с ней. aga olen tänulik. Но я благодарен за то, что было. Aga täna me oleme tänulikud igaühe eest А сегодня мы благодарны за каждого из вас. ja Helme saab täna siis jätkama ja juhtima siis Helme будет продолжать. Ja ka jagama oma südamest neid mõtteid. Будет петь и танцевать, и мысли делить свои. Nii et saame üheskoos olla. Aga Будем вместе palvetame. все. А сперва помолимся все вместе. Kallis taevane isa, Дорогой Небесный Отец, me täname sind, благодарим Тебя. et sa oled hea isa Ты благой Отец. ja sina armastad И meid, Ты любишь каждого из нас. igat oma last, Каждого дитё et своего. sinu käed
твои руки, on kudunud meid ema ihus они сочли нас в чреве матери imeliseks imeks чудесным чудом. ja me oleme imeliseks loodud. И мы чудесным чудом Ja me сотворены. täname üksteise И eest. благодарим за каждого из вас здесь. Ja me täname, et sinu isa südames on ka ema süda. И благодарим, что сердце твоем есть и сердце матери. Et sa oled nagu kanaema, kes tahab koguda kõik oma tiibad alla Ты как курица хочет собрать, как нас маленьких в себе. ja Под hoida крылом. ja kaitsta. И беречь, защищать нас. Ja sa täna hoiad ja И kaitsed. ты сегодня берегешь, защищаешь нас. Me täname selle eest Благодарим тебя за это. ja õnnistame üksteist. И благословляем сегодня друг друга. Jeesuse nimel. Именем Твоим, Иисус. Amen. Аминь. Nii et Helme, sa saad. Эльме, пожалуйста. Здравствуй. Aitäh, От Silver. меня. Спасибо, Сильвер. Звук пришел. Aitäh teile kõigile, et te olete tulnud Спасибо всем вам, что вы пришли сегодня сюда. kogu südamest. Сердцем благодарю вас. Ja mida muud meil üheskoos И teha, что мы сегодня можем делать вместе? kui Jumalat kiita Что selle päeva благодарить eest Господа за этот день ja leida üles need head asjad meie и eludest, найти это хорошие вещи внутри нас, mille eest olla за что tänulikud. быть благодарны. Ja meenutame seda, et Jumal on suur И вспомним того, что Бог, Он велик. ja ta on alati suur. И Он всегда был Tal on велик. alati võimalused meie aitamiseks. Он всегда имеет возможность помогать Ta on нас. alati meiega. Он всегда с нами. Amen. Аминь. Sulle kuulub au ja kummardus. Me tõstame oma käed ja me kiidame sinu nime. Sulle kuulub au ja kummardus. Me tõstame oma käed ja me kiidame sinu nime. Sa oled suur, sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur, sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur. Prihāžu k Tebie ja svalою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я сvalою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Прихожу к Тебе я сvalою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я сvalою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Sest sa oled
suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur. Sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur. Sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur. Sa teed suuri imesid, keegi pole nii kui sa. Keegi pole nii kui sa, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. 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 Halleluuja, halleluuja. Me slaavim Tebea. Me kiidame sind, Issand. Me slaavim Tvoje imja. Me kiidame sinu nime, Issand. Ты velik, sina oled suur. Halleluuja. Isa, sinu armastus on imeliselt suur ja ma ei tea, kui silma sinuta kord elada ma sain. Nüüd sa lapseks võtnud mind, su perekonna liikmeks sain. Ei iial ole üksi ma, sest minu kõrval kõnnid sina. Laulan sulle kiitus, sest sa püha oled ainus, Jumal üle taeva ja maa. Laulan sulle kiitus, sest sa püha oled ainus, Jumal üle taeva ja maa. Isa, sinu armastus on imeliselt suur ja ma ei tea, kui silma sinuta kord elada ma sain. Nüüd sa lapseks võtnud mind, su perekonna liikmeks sain. Ei iial ole üksi ma, sest minu kõrval kõnnid sina. Laulan sulle kiitus, sest sa püha oled ainus, Jumal üle taeva ja maa. Laulan sulle kiitus, sest sa püha oled ainus, Jumal üle taeva ja maa. Laulan sulle kiitus, sest sa püha oled ainus, Jumal üle taeva ja maa. Laulan sulle kiitus, sest sa püha oled ainus, Jumal üle taeva ja maa.
ainus Jumal üle taeva ja maa. Ainus Jumal üle taeva ja maa. Ainus Jumal üle taeva ja maa oled sa. Ainus Jumal üle taeva ja maa. Halleluja. I du har orsakat ett для всем. Sina oled hea isa kõikidele. Spasiba тебе за это. Aitäh sulle selle eest. Kuulnud ma mitmeid lugusid sellest, kes oled sa, kuid kuulsin ka õrna sosinat öösel, nii pimedal ja sa ütlesid, kuis mind armastad ja et ei jäta mind eal. Oled hea ja isa, oled sa, oled sa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma, sul kuulun ma, sul kuulun ma. Ma otsinud olen kõikjalt, et leida vastuseid, kuid nüüd tean, et vaid sinus leida saan kõike, mis otsinud ma, sest sul teada, mis vajame enne, kui see sõnadeks saab. Oled hea ja isa, oled sa, oled sa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma, sul kuulun ma, sul kuulun ma. Oled täiuslik kõiges, mis teed, täiuslik kõiges, mis teed, oled täiuslik kõiges, mis teed minu jaoks. Oled täiuslik kõiges, mis teed, nii täiuslik kõiges, mis teed. Oled täiuslik kõiges, mis teed minu jaoks. Oled hea ja isa, oled sa, oled sa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma, sul kuulun ma, sul kuulun ma. Oled hea ja isa, oled sa, oled sa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma, sul kuulun ma, sul kuulun ma. Oled täiuslik kõiges, mis teed, nii täiuslik kõiges, mis teed. Oled täiuslik kõiges, mis teed minu jaoks. Nii täiuslik kõiges, mis teed, nii täiuslik kõiges, mis teed. Oled täiuslik kõiges, mis teed minu jaoks. Oled hea ja isa, oled sa, oled sa, oled sa ja ma kuulun vaid sulle, kuulun ma, sul kuulun ma, sul kuulun ma, sul kuulun ma. Halleluja. Et ta on hea isa meie kõigi jaoks. Otto tuleb tõlkima. Siin laulus on sellised sõnad, et ma olen otsinud kõikjalt, Здесь такие слова в этой песне, что я искал отовсюду, et leida vastuseid. Kuid nüüd tean, et kõik vastused on leitavad Jumal sinu sees. где Господь Бог.
ja kõike, mida me otsinud oleme, И все, что мы искали, ta teab juba enne, Он знает уже до, kui need sõnadeks пока vormuvad. мы делали их словами. Ja aitäh, Leo, praegu. Спасибо, Леонид. Ja tahan soovida kõigile head emadepäeva Хочу всем желать добрый день матерей kogu südamest. от всего моего сердца. Aitäh, lapsed, et te olete täna tulnud. Спасибо детям, что вы здесь сегодня. Teie silmad, Ваши глаза, mu süda sulab. мое сердце тает перед вашими глазами. Nii nagu Valdo alustas mõeldes oma vanematele täna, Как Валдо начал, думая на свои родители сегодня, siis mina mõtlesin täna hommikul oma emale. я тоже думал сегодня на свою маму. Täpselt nagu Valdol, minu emal ei olnud aega minu jaoks, Так как у Валдо, у мамы не было времени для него много, так и у моей мамы не было времени для меня. sest tööd oli palju Потому vaja что teha. работа. Aga ühe lapse sees on igatsus А внутри каждого ребенка есть такая скука. olla armastatud, Быть возлюбленным. olla ema süles oma ema Быть käte vahel, в руки от матери своего. nagu see väike seal. Как эти маленькая там. Või vaadake sinna, kuidas üks beebi Или lihtsalt как там маленький ребенок спит ema käte прямо. vahel Прямо magab, уснула в руки матери. sest seal on turvaline. Потому что там самое безопасное Ta место. tunneb ennast Она hästi. чувствует себя хорошо. Ükskõik, mis ümberringi Хоть toimub, что вокруг творится. ema käte vahel on В руках turvaline. матери всегда надежное место. Ja keegi kunagi on öelnud ühe väga suure tarkuse. Кто сказал такую мудрость когда-то? Ema on kodu, Что мама – это как дом. mitte hooned, Это не здание. mitte see füüsiline kodu, kus me Не это oleme, физический дом, где находишься. vaid ema on see, kes on No, kodu Мама и есть дом. oma pere jaoks, Для своей семьи, oma lähedaste для своих jaoks, близких. aga alati ei lähe nii Но не всегда так идут дела. ja alati ei ole nii. И не всегда будет так. Minu kodus ei olnud turvaline. У моего дома не было так безопасно. Ma arvan, et ma oleks nautinud seda lähedust, mis Anneli oma lapsele täna pakub seal. Я думаю, я наслаждала бы ту близость, что Аннели дает сейчас своему ребенку там. Ja ma oleks vajanud seda, И мне надо, я хотела бы иметь это. aga mul ei olnud seda. Я не имела это. Nüüd aastakümneid koos Jumalaga elades ja käies, Теперь я уже десятки годов живу с Богом вместе. ma olen Jumalas leidnud selle turvalisuse. Я теперь в Боге нашел это безопасное место. Selle turvalise tunde, mida ema üksnes võib Это pakkuda. безопасное место, что только мама может дать ребенку. Selle helluse. Это милость. Ja nii nagu Jumal ütleb meile, И как Бог говорит нам, ta annab meile lapsepõlve vaimu, Он даст нам обратно духа детства. milles meie saame öelda Aba, В чем мы Issi. можем говорить Абба, Отче. Ja mu elus on hetki ja olukordi olnud, kus on hästi virvarr ümberringi ja mu oma tunnetes ja kõiges. И в моей жизни были ситуации, что все было как вирвар, все как было разброшено. Ja siis ma hüüan teda, И тогда я взываю к Нему. isa, tule. Отец, приди. Ja ta tuleb. И Он придет. Ja tema süli on see, mis pakub turvatunnet, И на Его лоне я могу найти эту безопасность. mitte Не füüsiliselt, физическую, aga siin, а это внутреннюю, meie südames. сердечную. Ja tema saab anda selle И turvalisuse Он даст мне meile. эту внутреннюю уверенность, внутреннюю Ükskõik, безопасность. mis meie ümber Хоть sünnib. что вокруг творится. Me elame täna selles maailmas, mis kõigub. Мы живем в мире, где сегодня все колеблется. Ja me kohtume igapäevaselt inimestega. И мы повседневно видим людьми, Ja see turvatunne on kadunud. и мы как теряем это чувство безопасности. Aga turvatunne on leitav Но мы Jumalas. можем найти это в Боге обратно. Ja see on nii huvitav, et kui me läheme Piibli algusesse, Если мы идем в начале Библии, в самой первой странице, siis esimese Moosese raamatus, первая книга Бытия, kui Jumal valmistas inimese, где Бог готовил человека, ta valmistas inimese и Он готовил его, enda Он sarnaseks похожим на Него, meheks делая мужчинам ja и naiseks. женщинам. Ja mida see tähendab? И что это значит? Meis kõigis on see feministlik ja muskuliinne joon. У нас у всех есть эта мускулинная и феминистская страна. У Nii всех. meestes kui naistes. Так и в мужчинах, так и в женщинах. Sest me oleme loodud tema näo Потому что järele. мы творены по образу Его. Näiteks meie peres В нашей семье, например,
minu mehes в муже моем on tulnud välja kana-ema sündroom. вышло сейчас этот синдром курицы, как мама цыплят. ma nii mäletan seda, kui meil lapselapsed olid meil Я помню, у нас внуки были у нас в гостях, ja Joosual midagi juhtus seal, et tal läks hing kinni и у одного Йосуа, его зовут, что-то случилось, что он задохнулся. ja ta ei suutnud enam hingata, Ja ta on nii läks moht näost tõšat. sinakaks juba И уже плохо стало. ja Valdo magas sellel hetkel teises ruumis. И Валдо Тойрен спил в другом комнате. Ja kui Kirsika, siis Joosua ema, И когда Кирсика, наша дочка, Йосуа мама, jooksus trepi peale hüüdma, issi, tule appi. кричал на лестнице: папа, помоги! Siis see papa tõusis voodist, kargas üles И ja папа padavai, вскочил, и воh! aga oli libe. И было скользко. Ja ta kukkus nii, et tal oli põlv täiesti puruks. И он упал так, что разбил колену полностью свою. Samal ajal mina olin võtnud poisi oma põlve В peale, то же время я взял Йосуа на свои руки, это мальчика, tagurpidi ja kopp чуть-чуть selja peale повернул и чуть по спине ja похлопал. poiss hingas. И он дышать начал опять. Ja kui kiirabi tuli, И когда пришла скорая уже, siis abi vajas minu mees, mitte тогда мы lapselaps. дали уже помощью мужу моему, а не ребенку. Ja neid olukordasid on nii palju, kus ma olen näinud omaenda mehes rohkem sellist emalikku hoolevõtmist või hoolepidamist lastelaste või omaenda tütarde eest. И сколько раз я видел своего мужа эту сторону, как такую феминическую, как мама, что заботится о внуках. Ja vastupidiselt minu olukorras, И как в обратном положении, как я, siis on teatud situatsioonid ja olukorrad, kus mina olen suutnud olla tugevam. и были некоторые ситуации, где я был сильнее, чем он. Ja see on täitsa И okei. это нормально. Näiteks mõnes peres mõni meesterahvas, talle meeldib koristada. Некоторые семьи мужчинам нравится убирать, например. Mõni ütleb selle kohta, А кто-то говорит: «М-м, see on naiste это töö. женская работа. Aga kes on liigitanud, et meeste tööd ja naiste tööd? А кто ставил линию, вот мужская работа, женская работа? Кто Mitte ставил? keegi. Никто. Need iseloomuomadused on meis igas ühes olemas. Эти характеры у нас Mõni каждом asi, есть. mõni asi on mõnes lihtsalt rohkem tugevamalt arenenud ja Некоторые tugevamalt вещи просто у olemas. некоторых больше развивались, чем у других. Nüüd lähme hüppame korra siit teemast Jesaja kirja. И посмотрим книга пророка Исаия. Olen mõned kirjakohad üles märkinud endale. Я некоторые места Писания выписала себе. Ja siin Jesaja 49:15 Исаия 49:15. ütleb nii. Говорит так. Kas naine unustab oma lapsukese Забудет ли женщина своего ребенка ega halasta oma ihuvilja peale? и не щадит своего плода? Ja kuigi nad unustaksid, Даже если забудет, siis mina я, говорит Господь, ei unusta не mitte. забуду никогда. Ütlen ükskord veel. Еще раз Mina, повторю. Я, Jumal, говорит Господь, sinu isa, твой Отец, ei unusta не mitte. забуду тебя никогда. Me oleme kõik tema peopessa märgitud. Мы все написано на руке Его. Ta on meid kutsunud ennem aegade algusi. Он уже призвал нас прежде в начале времени. Ta tunneb meid rohkem kui me ise. Он знает нас лучше, чем мы сами себя Ja знаем. isegi kui meie maised vanemad ei ole suutnud pakkuda meile seda turvatunnet, Если даже наши родители земные не могли дать seda нам это lähedust, безопасное seda место, hellust, эту милость и эту щедрость, siis Jumal, meie isa, то Бог, Небесный Отец, tahab meile seda kõike Он pakkuda хочет ja нам anda. дать всего этого. Ta tahab meid ümbritseda sellega. Он хочет нас окружить этим, Ta tahab, et me maitseksime seda, чтобы мы вкусили от et Него me это, kogeksime seda. чтобы мы прижили бы в этом. Mina olen näiteks oma elus väga palju pidanud maadlema sellega, et kas sellest on piisav, et olla lihtsalt ema. Я в своей жизни очень много порола, что хватит ли с того, что я хорошая мать, или что-то еще, чтобы быть матерью. Ja ma olen kogu aeg arvanud, et no ma pean veel rohkem Я pingutama всегда ja veel думала, rohkem надо еще üritama. напрягаться, еще стараться. Aga küsimus ei ole kunagi selles olnud, Ну, вопрос не в этом. vaid selles, et ma julgeksin avada oma südame, Ну, самое главное то, что я открыла бы свое сердце. et sellest südamest võiks tulla välja see armastus. Чтобы из сердца лилась бы любовь. See ema armastus, mis meisse, naistesse Это on любовь pandud матери, что вложена в нас как Jumala женщина. poolt. От Бога самим.
ja kui me julgeme oma südamed avada, Если мы имеем смелость свое сердце открыть этому, siis hakkavad imed тогда juhtuma. будут чудеса творяться. Loomulikult me väsime tihti ära Конечно, мы устаем часто, ja see on okei, и это нормально. aga lihtsalt julgeda avada oma Ну süda. просто посмей открыть свое сердце. Siis läheme Jesaja 66. Исайя 66 глава, чуть Ütleb подальше, meile niiviisi 11. и стих 11. Ja te võite imeda ja küllastuda tema troosti rindadest. И вы можете найти утешение в грудях Его. Et te võite juua ja ennast kosutada Вы можете пить и питать себя tema ohtrast ema rinnast. от Его большого груди. See on võrdpilt sellest, et kui üks imik sünnib, Это как картина, когда младенец родится, ta pannakse emale его rinnale. ложат на грудь матери. Siis kui kõik hästi on läinud. Если все хорошо, род хорошо прошло. Ja esimene asi, mida see laps kogeb, И первая вещь, что этот ребенок переживает, on ema lähedus, это близость матери, ema armastus, любовь матери, ema hellus милость матери. ja ema silmad, mis vaatavad teda. И глаза матери, которые смотрят на его. Täis armastust, täis Palne любви. uhkust. Ja siis, kui laps on imenud sealt ema rinnast Если этот маленький ребенок питался от груди матери молоком ja jääb magama seal и ema уснет süles, там, в лоне see матери, rahul ole- тогда это довольство, это мир. see rahul olemine, Это довольство у ребенка. see on nii suur. Это так велика. Ükskõik, mis ümberringi Хоть toimub, что вокруг творится, tema tunneb ennast seal он чувствует turvaliselt. себя безопасно. Ja see on paik, kuhu meid igat ühte И это kutsutakse. место, куда Бог призывает каждого из нас. Kui me seda ei ole tunda saanud, Если мы это не пережили, siis Jumalas see on võimalik. тогда в Боге это возможно сегодня. Me saame olla seal süles. Мы можем быть на лоне Его. Me saame panna oma peada Мы rinnale можем ложить свою голову на Его грудь ja lasta tal ennast и, hellitada и позволить Его милостить нас ja armastada и любить нас. ja öelda neid sõnu meie Is- igaühe üle. И сказать эти слова над каждым из нас, Sina oled kallis. что Ты мне дорогой, Ты мне дорогая, Sina oled väärt. Ты достоин, Sa oled väärt rohkem kui Ты достоин kõik больше, muu. чем что-либо вокруг. Siis lähme edasi. Ma ei hakkagi seda lugema, aga see on Matteuse kirjas. Это послание Матвея, Евангелие от Матвея, 23:37. 23:37. Räägib sellest kana emast. И там говорится о этой курице. Kui ma olin väike, Когда была маленькая, в meil детстве, olid palju kanu. у нас был в доме много куриц. Ja mul isa ja ema olid ehitanud siukse suure aia, И отец и мама построили такой большой такой огород такой, kus siis kanad ja kuked ja, где вот курицы и петухи и все вместе было там. aga Saaremaal tollel ajal, ma ei tea, kas praegul ka, aga tollel ajal Но в то время на острове Сaaremaa hästi palju oli neid kanakulle. очень было бы эти орлы, птицы, которые Ja kuidagi ловили. mul nagu meenub lapsepõlves see seik, kui ma nägin, kuidas nad lendavad ja tiirutavad seal aia kohal. И я помню в детстве, это был огород там, и вот эти птицы большие летят там Ja вокруг. ühel kanal olid just koordunud need tibud sealt. И как раз у одной курицы щеплята появились. Ja järsku, kui see kana ema tuleb sealt, И вдруг эта курица приходит, крылья распустила все. tiivad on välja sirutatud, selline kohev ja, Крылья распустила, перья ja siis, распустила, siis она такая большая была. häälitseb И hästi еще такой звук valjusti делает такой. ja tibupojad jooksevad И маленькие щеплята бегают вокруг. sinna tiibade И они alla бегали под крыльями. ja siis see ema kana И мама istub просто села на них. ja tiivad on ümber И poegade. крылья все вокруг покрыло. Ja kas sa tead, И знаешь, see on täpselt see, mida meie taevane isa tahab meiega это teha. именно то, что небесный Бог с нами делает и делает. Kui oht läheneb, Если опасность придет, siis ta kutsub meid. Он призывает нас к себе. Tule, Приди ко мне, tule, приди ко мне. tule, mina Приди ко мне, varjan sind, я покрою тебя, mina hoian я sind, берегу тебя. olenemata sellest, mis meie ümber toimub. Независимо, что вокруг творится. Seal tiivasulgede all on И под turvaline. этими Божьими крыльями тебе безопасно. Ja nii nagu mina ütlesin, et mul Ja ei как olnud я õiget сказала, lapsepõlve, У меня не было такое
хорошего детства. nii nagu Jumal meile on selle maalinud Не было так, какого, как Бог запланировал, ja nii nagu tema on tahtnud как meie Он jaoks. захотел. aga mul on uudis sinule Но у täna. меня весть для тебя хороший. Jumal tahab taastada meid Бог хочет восстановить всех ja ta нас. tahab taastada oma plaani meie eludes, И Он хочет восстановить свой план в et me жизнях наших, kogeksime seda, что мы пережили это. kuidas tema tahab meid hoida, Как Он хочет беречь нас hoida ohtude eest, от опасностей. varjata Как Он скрыть нас хочет. ja isegi И даже kui meie elus on olukordasid, если в нашей жизни есть обстоятельства, kus on ainult küsimused где только вопросы остались одни, ja me ei ole saanud и мы vastuseid, ответы не получили, siis ka selle keskel то посреди этого тоже Jumal saab anda rahu. Бог может дать нам свой мир. me oleme matnud oma tütre, Мы хранили дочь одну свою. me oleme matnud mõlemad oma vanemad Мы оба хранили своих родителей. ja mul on palju küsimusi, И у меня много есть вопросов. aga Но koos oma taevase isaga, вместе с Небесным Отцом, kogedes tema armastust minu переживая Его suhtes, любовь, need küsimused on endiselt, эти вопросы, конечно, остались, aga need ei tee haiget. но они не делают больно мне. ja ma tean, et ühel päeval, Я знаю в один день, kui ma taevakoju lähen, когда иду в небесный дом kui mu свой, maine teekond siin когда эта lõpeb, земля, дорога кончится, siis ma olen koos oma тогда armsatega я seal. буду вместе с своими возлюбленными там, вечно. ja see ongi see, mida Jumal tahab meile igaühele И это хочет Бог говорит нам всем сегодня, anda tulevikku чтобы дать нам будущее ja и lootust. дать нам надежду. ma olen olnud Saaremaal oma 2 väikse lapsega üksi Было время, когда была одна на острове доме вдвоем, двумя ребенками. sest meie abielu oli ühel hetkel katki Наш брак развалился в один миг. ja sellel ajal И в то время, lastega koos olles когда были детьми там одни, panin mina oma põlved maha я колени поставил свою на землю. ja mul oli üks palve. И у меня была одна молитва. Jumal, Бог, kui sa oled päriselt если olemas, ты воистину есть, siis siin on minu elu. то вот здесь моя жизнь. ja ta kuulis seda И он palvet слышал мою молитву. ja ta hakkas ümbritsema mind И он начал окружать меня. ja isegi kui meest ei olnud minu kõrval, Даже если мужа не был рядом со мной, ma kogesin Jumalat я oma пережил kõrval. Бога рядом со мной. sellel aastal saab meil 35 aastat abielus В этом oldud году у нас исполнится 35 совместной жизни, 35 лет. ja see on pikk jutt, И это долгая история. rääkida kõikidest nendest asjadest, kuidas Jumal meid taas kokku viis. Говорит, как Бог нас вел опять вместе. aga ma tahan öelda, Но хочу сказать то, Jumal tahab anda sulle Бог хочет дать каждому из нас tulevikku будущее ja lootust и надежду. ja ka seda teadmist ja tajumist ja kogemist, И это переживание, знание, et me ei ole üksi. что мы не одни здесь на земле. ma elasin mitmekümned aastad nii, et ma ei tundnud oma väärtust. Я жила сколько десятки лет, что я не знала свое достоинство. ma arvasin, et ma olen väärtusetu, Я думала, что я недостойная, et ma ei ole kõlbulik, что я не ma ei годен, piisa не хватит от меня всего. ja see pani mind kogu aeg tegema И это стало ja tegema veel rohkem, teenima veel rohkem, еще стараться больше, et oma väärtust чтобы tõsta. как поднять свою ценность. aga ma tahan öelda seda, et Но я говорю Jumal сегодня вам, что Бог on see, kes tõstab meid üles Бог поднимает нас sealt tuha seest оттуда с праха. ja kui tema meid tõstab, Если Он поднимет нас, siis me oleme tõusnud ja tõstetud. тогда мы подняты будем. see, et ma täna teie ees olen, То, что я стою сегодня перед вами, on Jumala arm. это Божья милость. see, et ma võin iga päev kõndida koos Что temaga, могу ходить с Ним каждый день, et ma võin kogu lootused alla panna. могу ставить на Него всю свою надежду. ma vahetevahel mõtlen emana Когда думаю на маму, ja ma arvan, et ka sina oled vahetevahel nii и mõelnud, может ты думал так, et küll oleks hea, kui laste kasvatamiseks oleks antud algusest saati meile üks käsikiri. хорошо, если нам дали бы книгу, как воспитать детей, правильную книгу. tunned sa ära ennast selles, Чувствуешь ты то же самое, нет? et kahjuks ei antud, Ну, не дали. aga sellel teekonnal No. koos lastega По дороге с детьми вместе me õpime мы учимся.
ja ebaõnnestume, и неудачно вещи Ja получаются, kukume. и падаем иногда. aga me alati tõuseme Но мы всегда emadena. встанем. Alati tõuseme Всегда emadena, встанем, как мамы. alati. Всегда. Ja ma tahan sulle täna öelda, et ära vaata nende ebaõnnestumiste Я хочу peale, говорить сегодня, не смотри на эти неудачи, ära vaata nende kukkumiste не смотри peale, на эти падения, vaid tõsta oma pilk но поднимай свой взор Jumala peale, на Бога, kes on meie lootus, который есть наша надежда, kes on meie tugi, который есть наша поддержка, kes on meie lohutaja, который утешает нас, kes annab selle turvalisuse tunde, mida который me даст нам vajame это чувство igaüks безопасности. ja selle, et me oleme И väärtuslikud. то, что мы есть достойны в глазах Его. kui sa mõtled selle peale, Если ты на это думаешь, kuidas ta ütleb oma sõna läbi meile, как Он говорит через Слово Свое нам, et tema käed что руки Его, on pununud meid они создали нас ema в ihus чреве матери imeliseks чудесным imeks, чудом. siis mõtle korra enda peale ja mõtle selliselt, et sa oled imeline То ime. смотри на себя и думай на себя так, что ты создан в руках Его чудесным чудом. ja ennem, kui me oleme võimelised olema emad, И пока мы будем способны быть мамами, me peame õppima olema tütred. мы сперва должны научиться быть дочерями. enne seda Прежде me peame õppima olema tüdrukud. мы должны быть девочки. ja tead, mul on uudis sulle. И у меня новость от тебя есть. Jumal on parim õpetaja. Бог, Он самый хороший учитель. ma mäletan kunagi, kui ma kogesin seda, et ma võin olla see väike laps Когда я вдруг täiskasvanuna, пережала, я была взрослая, но вдруг пережала, что я могу быть маленьким ребенком. siis ühes koguduses olles, И было в одной церкви тогда, nagu vahetevahel väiksed tüdrukud võtavad oma selle kleidi ääre ja siis krutivad seda, kui nad esinevad ja laulavad. иногда маленькие девочки, когда они поют впереди, они вдруг берут платье свое и будут его крутить на край платья. ja sellel hetkel ma tundsin ühte ülevoolavat rõõmu oma И вдруг sees. я чувствую внутри себя такой ja радость siis большое. automaatselt hakkad nagu И- sedasi kruttima И я oma тоже seeliku начал äärt ja взять свое это платье и начал крутить. И Tead. такая радость наполнила меня. tead, ja kui see sisemine rõõm И tuleb, эта внутренняя радость поймала меня. И это сильно. see on lihtsalt nii hea. Это просто неописуемо. tänapäevalgi on minul ka võitlusi И сегодня я тоже имею сражение. ja ma ka kukun И läbi, я тоже падаю до сих пор. aga ma alati mõtlen selle Но я peale, всегда думаю на то, ma tõusen ükskord rohkem ülesse, kui ma kukkunud olen я больше встану, чем упаду. ja see viib sihile И это меня доведет до ja see цели. viib edasi. И это меня ведет дальше. ja ka see, et õppida toetuma Jumalale Я научилась полагаться на Бога kõiges, во всем. absoluutselt kõiges Абсолютно во всем. ja usaldada И tema доверять tööd Его iseeneses, во всем внутри себя. see viib meid И edasi. это ведет меня дальше. Нас ja mu дальше. sõnum sulle ja И моя endale, весть тебе и себе есть. meie isa Отец нас annab meile tuleviku ja даст нам lootuse. будущее и надежду. ja samamoodi И также täna on palju meie keskel naisi, сегодня много женщин здесь, emasid, матерей, kes on ilma oma meespooleta siin которые живут одни, без мужа. ja minu süda on käristatud lõhki selle pärast. И поэтому мое сердце как разорвано. valus on, Это больно. aga ka selle valu ma olen õppinud andma Jumala Ну, kätesse я научилась эту боль тоже передать в руки Бога ja usaldama teda. и доверять Его. ja ma soovin kogu südamest, et sa õpiksid seda И я tegema всем сердцем желаю, что ты тоже научилась бы делать так же. oma Jumala peale. Полагаться на Бога paned своего. kogu oma lootuse. Ставить всю надежду на Него. Amen. Аминь.